Dragi moji, evo da vas sve pozdravim. Prošle su kampanje, prošli su izbori, znamo kakvi su rezultati. Vrlo sam zadovoljan sa postignutim uspjehom i evo danas se nalazimo ovdje ispred nove bolnice. Zaista želim da još jednom pokažem i vama i drugima šta smo uspjeli u našoj kampanji da uradimo. A to je da smo uspjeli da ovu bolnicu stavimo u funkciju. I sada možete da vidite da je ona trenutno u funkciji. Znate da je 4. septembra otvorena i uz naš pritisak koji smo vršili, jednostavno uspjeli smo od vlasti i od nadležnih institucija da ona profunkcioniše. Ono što vam mogu još da kažem, prilikom dolaska, i to smo propustili definitivno ranije da kažemo, prilikom dolaska ovamo prema novoj bolnici vodite računa, pošto nema nigdje nikakve oznake, ne postoji jednostavno označeno gdje se skreće prema bolnici. Cesta kada skrenete jednom lijevo pa onda morate desno je u katastrofalnom stanju i ta cesta nije uređena. Pa evo, gospodine Jeriniću, pošto ste me pomiješali sa nekim ljudima u svom zvaničnom obraćanju, ja vam preporučujem za početak da građanima Doboja uz sve ovo obezbijedite da imaju normalan prilaz i normalan pristup do bolnice, a ne da bauljaju gdje se skreće i kud se skreće, jer mogu biti neki hitni slučajevi koji će usporiti ljude da dođu na ovo mjesto. Ja vas sad sve pozdravljam i želim puno uspjeha svim našim građanima ovdje u Doboju, svim ljudima dobre volje i svim intelektualcima, naprednim ljudima koje pozivam da se malo oslobode i da budu jednostavno glas koji se čuje u ovom gradu. Sve najbolje, živjeli!